Достар, сіздермен бірге мен Ислам Тизде. Бүгін біз Escape from Seventh деген ойын ойнайтын боламыз. Кешіріңіздер, мен енді көпке жоғалып кеттім. Кешіресіздер деп ойлаймын. Ал енді біз кеттік. Правда из подземных ходов. Мне тоже очень интересно узнать, как это работает, но это должен быть опасно. Путешествие во времени не игрушка. Целый городок исчез неизвестно куда. И мы до сих пор не знаем точно, где у него лежит приемный маяк. Все-таки решился. Тогда помни, главное, что вернуться обратно тебе необходимо найти приемный маяк. Удачи! О, белый экран. Так, эта иконка означает, что вы можете взаимодействовать с объектом. После нажатия на это завершить взаимодействие. После на эту игра сохраняется. Все понятно. Ох, камера с портулегом. О, телефон не звонит. Ответ. У нас получилось, это сработало, и у нас есть связь по этому телефону. Теперь давай обратно. Ищи скорее приемник маяк, который сможет вернуть тебя в наше время. Значит так, я продолжаю искать любые зацепки в этом дневнике, а ты пока внимательно осмотри и найди какие-либо подсказки, жди звонка, я быстро. Достар, кешіріңіздер енді переводтары типа. Короче, біз осында 70-ші жылдары қалып қойдық та. Бізге енді обратно қайттан кету керек. А кету үшін приемник маяк деген керек дейма. Так, заттар. О, спичка. Ей, тоқта. Я подобрал спички. Дегенді қойық, бұл бір түрлі тұрмаш үшін. Так, камерасы бір түрлі екен, да? Сумке спичка. О. Ой. Ішінде хлеб бар, конечно, жоқ қой. Нау не вали. Я подобрал кнопку. Все, теперь понятно, сука, не пш. Эй. Так. Алында звонок тикті. Суға да болмайды. Так. На чемоданчик ашамыз. Ішінде бірдеңе жазылып тұрды. Орысша жоқ. Открытка. Енді открытканы ашсай. Так, кіреміз. Ой, қазір сап болған соң келем. Жаңа просто бастап кеткендей, потом дұрыс шығарып қойдым. Вы закончили игру. Еще? Енді не береді маған? Хашы задание ғой. Задание емес үші. Керек емес. Сызылдап жатқан телефон. Игра сохранена. Сохранить етілі қаты. Знау не вали. Ашысына. Да не умар. Что? Так. Мынау да жаңағыдай екен. Недостаточно комнату. Ой. Открытку. То нажимай День Победы. Осмотреть эти игры. Надо навести игры. Такие что угодно. Бір штука. Ой.
Так. О! Сразу. Нагілді 100% айттым ғой. Ох. О, нет. Я нашел информацию о том, что он любил оставлять для своего товарища секретные записки. Написано молоком. Это выглядит как чистый лист бумаги, но при нагревании на нем начинает повлиять информация. Тебе попадается подобный лист. Найди и нагрей его. Поищи какую-нибудь горелку или свечку. Возможно, провисится что-то полезное. Ё. А мен оны істеп қойдым. Міне. Не бәле. Камерасы бір түрлі болып кетті ғой. Жаңадан басынан бері бір түрлі. Оны ашып қоюға болады ма? Анау не бәле. Лампочка жасай ма? Кешіріңіздер, енді кішкене ауырып тұрған сияқтымын ба? Или білмеймін. Телеграм лежала. Я не смотрел картинки, дейді. Квартиру дегенде. Так, енді не қарап алдым. Жүгіретінге оқып қойдым, а то жай жүріп шашып кеттім. Опа. Так, смотрим. Ничего не понятно. Но ничего не понятно, маған түсініксіз. И бұл не бәле? Мен түсінбеймін, короче. О, көзі хабарың емей ғой, қазір. Короче, достар, мен көргем ғой. Подсказканы сұрадым, и потом подсказка құрағанда в верхнем углу серванта деді. Мен мына үстін қарасам. Тұрған яқта жаңа 1 сағат болды өтті ба? Ой, бай, качество, что? 429. И че? Свеча дейді. Ой-ой. Чукыр. Так. Опа. Енді кеттік. О, подъезден шықтық. Естіп. Ну ладно. Ой, чердаққа кеттік. Чердақ. Опа. Бум. Екі бөлімге бөлетін жарым бұны. Ұзақ болып кетті. Так, не дейді. Ой, мама, слишком свечи. Так. Сол бұрыш, оң бұрыш, прямо. Сол бұрыш, оң бұрыш, прямо. Сол бұрыш, оң бұрыш, прямо. И прямо. Аж. О.
Дұрыс қой. Наоборот қой. Я, наоборот. Что это? Аллах, и потом чердықты басқа ештеңе жоқ сияқты. Опа. Опа, да. Что-то скитtim. Ой, үйге кеттім мен, брат. Үйге кетпеймін. Далаға кетемін. О. Новое достижение. Посткарт. Мәби квартираның. Күшті, подвалда жүрміз. Подвал бәрі қорқынышты. Подвалда бабайкалар жүр. Маленький. О, отмычка. Ай, отвертка. Ох, ей. Отверточка. Ключ в почтовом ящике. Непонятно. Бірдеңе керек бізге. Так, это ұйқыда қоймай жүрсіңді. Мынау ящикті. Ай, тоқта. Понятно, мынау ящик екен. Қазір ашып көреміз. Ештеңе түсініксіз мен кеттім төменге. Ай, мен қазір келемін десіп ойлайды кеткен. Ештеңе понятно деп қоясың ба? Яны сумканы жапшы. Там вот. Енді ой, жарайды. Құлып. Дауған ашық. Ой. Енді. Ой, аш. О. Мынаны ашайық. Жармыз отвертками. Открутить. Ой, реклама көрмеймін мен. Битті қоқ қоямыз десе. И все. Опа. Ничего. Нож. Енді не деп тұр ол маған? Бүйтіп па? Осылай пейді?
Вот. Так. Канастар. Опа. Ключ. Ал. Чық. Да. Ох, ну. Квартира бірден. Стоп. Короче, бұлай достар. О, мұшық. Қашты. Осыдан жалғасын күтсеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Бұл бірінші бөлім осы жерден аяқталсын. Келесі бөлімді далада жалғастырамыз. Ал сіздермен болған мен Ислам Кизет. Сау болыңыздар достар.